Udah mau kabar, Jong. Mata ngabari sekali. Pola tak kerong kapan ya? Kecek si ibu nek kanto. Tigel sepenting kiriman pun lancar. Iya lah, Jong. Di nalang STTO di nang kota nang orang. Sepenting men sehat lah cukup. Engki pak, korla pada sehat. Tigel lanjut deki boleh pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah apa, Jong? Seharian tak mulai. Tak amit. Kata mau hilang ada Roma. Ada bojeng asar ben. Kita ada ki bojeng ah. Bojeng apa mon setia? Bojeng sarip. Kau tak pernah ngajar belalai ke sholat dah. Lo. Berarti mayo. Bade Roma, tak mandaman. Ilaw aja. Udah mak Jong. Mak nyebit tas. Tidak tanyaan. Jauh ya Pak. Jauh. Jong arwah. Ki apa boleh ya kon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, marah kok ingin saya 500.000. Kan aku butuh. Mun 500.000 ada lah. Mun 300 beda ya. King iyang ku ya harus seliko. Iya marah ingin jam kok loan. Ada sana nak kan nah. Iyalah ya. Kau rasanya nongko ya. Iya. Wah, mak orang 1.000. Sik gue saya pulang. Ya. Oke, sip pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah, kau terus lu. Jana atau Joey, berapa? Berapa wi? Mari cerita. Kalau sudah ya molo. Kau tak betah rumah. Bipai kira molo. Cek senggana. Wi, ambui si atau karan bipan. Apaan ribuan ustad, orang yang terpandang itu isa. Todus, mempas anak na labunan dengan ban. Ada di anak Ria. Kau tuh saper. Mundang pak. Aki kira molo. Jangan kau raja. Tak ngerti sekali. Ben dek orang ngasokor wi. Ben mempas ingat remo lolo, durhaka ben. Pak enggak kau bo. Ridon reng tua reh, ridon Allah. Cak labenan. Murkan reng tua. Are murkan Allah ki wi. Pun tak tahu. Rasan didik bilang tua sekikiran mulu. Kapin ceban lo. Allah aja dah ya. Ben lambu tak ingat ria. Ben rasa beren tak labenan. Hah? Tak bisa yo. Tak bisa ngajak ben boleh. Kan kau bisa lagi nah. Udah dinak yo. Iya kalau kata sebuan. Ya berda nasi every tangle. Mai pasakan bareng. Bener mas sepan. Lah coba je boleh yo. Sengkau lah.
curhat dengan kena saya deh. Apa? Nyaman ya? Ora pernah rasa kan tak tahu di ya. Oh iya, garam mawi, bil ban semulia. Wis coba sih boleh yuk. Lesok lah yuk. Da iya wi. Saras keras saatin na baan. Cerita aki dak sang pangeran. Jalan selalu terbuka. Cerita aki kelaban kita petunjuk dak pangeran. Ya Pak, apa nah? Jong, Iya Pak. tuh likan tarik kakak Jong. Ang mandoyo. Pas bakset suruh mulai. Iya Pak. Bengko ibu juga kakak, male mulai. Kau tahu, coba mana? Tapi mula kakak mulai, kau rangi gigir. Cak gigir melolo Pak. Mungkin kakak untuk pola naik gigir melolo. Iya lah Jong. Kok lah keras kilo di mahui. Detin ro mahui pas tak senang men kok kira lawan. Dino lah kau ni mahui. Ang ro mandoyo. Iya lah Pak, bengko kau ni nah. Kok mangkat ya? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mak berdin nak balik. Kau dan naring ngoni na baan. Benar sebulan tak mulai. Apa kerong ka ben Kak? Dina lah makita mulai. Bulan desa kikir mo lebih pak siang malam. Apa harus sayang ke kita Kak? Sayang ke sengko, ben sayang ke ben. Mayu mulai, neserpa wah. Ben tao le. Engkau tampeleng bipa. Dimah bedeng tu ngikiran mo lo kanan. Sampai nampeleng dia. Ambui, paling ngak kau po. Suatu saat ban bekal ngalami secereng tua kiawi. Cak berlebihan. Cak bit abit amu sob ireng tua dia. Oh iya, ban tau. Nasi saya kakan resa aren ruah. Senyata naro beni dari tangan le. Aro dari pan been. Aji nanti aki, apan ban ki eman ke banwi. Tulis mulai naro alen. Pasal sepora. Saya kocak ka doyo kira bener. Si makan ibu seri sehari nah. Benilin ka doyo. Tapi Pak, mayu mulai. Apa waris harian Roma? Tos dan tosen boleh wah. Tuliwi mulai wi. Stete jalan. Mari Kak. Pak. Kok seporan dah pak? Kok bekal lah jangan boleh. Kok pas seporan jangan bekto. Iya jong. Kok seporan lagi ya kau jong. Terlalu kerasa di tiban kok. Kok janji aja kau ben. Kok bekal lah janji. Tak kira boleh kau ben. Ken bermun salah pak. Kau lagi kira nah.